Yabato Premtobre Kasee no so na yakoye nsam foforo mu na Ghana fo bi ya won mo ewo Bibiani Zongo Old Town ene Bibiani anwaso be kwa mansini mu February busumi no mu no won ene bambofo ene security guards Asante Gold Corporation ede boani na wo mu kire mu se free sa brembe pem match ya yewura mu no ase ya ja wo mo pra obi amfa ho won bi ni Adom TV Kasee akasa Omanfo bekaya ye February busumi mu ene beto dwase omanfo bi a womo Bibiani Zongo eye Old Town ene abambofo bi a womo Asante Gold Corporation ekobo ani enam se omanfo ekosese janan bi ewo bebi a womo etu egudie se egudie ewom ne no ana abambofo yi ampene so ene nam so ma etututu ekoso ema omanfo bi eprai ema omode omokoto ayaresabi Assemblyman owo Bibiani Zongo electoral area Mohammed Adams Abdullah ede ato Adom news enim se Empenifo a womo jumaku a womo etu agudie enye won adwene se womo ne omanfo a womo epiraye bi ebesi nkonya na omo hukwan a womo ebefa so edi asem no se o hwede akoso aso je fa tututu na ye mo bi as opinion leaders se ye be intervene se de be ya ne mo bi asisi brevinency bio na o hwe omo nsa omo de kan ye ne ade up till now ye ntehwe o hwe boys ya e bo mutu se kwan be no mbefa so adidi kwan be no mbefa so abopra ni nyina no yentehwe se penyini bi kra eba ebe ka so o masem no mo wrem nti no monyi simpo ana atakumpo no up now yeni se bia o ma ko humpe phobia afi na mo pa dia ba se yangaza as an assemblyman for the community there me so be a victim efa de course ni nyina ho le yentehwe enfree se bi penyini bia wo yamansi mu a Omanfo a etututuo ni bi eka ema omokoda yaresabia no ene Adom news central for etwetwe nkomo no omo de tudwa se empenifo a womo Asante Gold Corporation eyi wonani se de womo hu de ekoso no ya sadi ni pa ya ba me hanom lawyer aturu pepe oni ni pa ya ba me nchen na se mi si ye no oba no wa me 10 million se me fanto kokoro no apart from on the mice for pin fund ye muntu bi anka by omo lawyer ne die since assembly see ye ne die ima oba hapa till last ebe 4 days credit na me bar me say wa brand 1000 say won fanto kokoro but eno kra na me say ni bottom star na apart from eno no me ka say se penyini bi mines ni bi aba abeboa na me boa me hu se ne bia mines ni bi aba ha ana se me krumu a ohene bi afre me se me mbra na ensem kan bi o hoda ande obi ambo bi nkyere me sada